ebusi attention TV cinema akaba efa embraso na ne ebusua de e betensem nim attention TV de ne koso ye mamu ha say ana de besomo e wo YouTube, Facebook, Twitter, mpacho Twitter honum no you retweet for me and you like for me oko Facebook and so attention TVGH attention TVGH you follow, you like, subscribe, and you follow, you like, share and comment. You call YouTube and so attention TVGH you subscribe with my notification bell no amame na wa like na wa comment na wa so share the account wa wo hwe video if we catch and say attention TV or YouTube into uncle na uncle share attention TV and then Apostle Paul afo ana yensa kan wo studio hanu mane na ebe hwe nkomo ede afa nansinya yemu ayete se asofo binu a wagidin e waga na hanu musei no won kola na won wase eya rubehu na we say ai sofu we say note sofu we say note na so making so tam na bibia nsi wo muntemu no na omuni na ekwa adwunkromo na moye bibia edbom eden anema no epasa yegidi say Apostle Paul afo you be our sums of opinion bida eno ntino ono so da kire yen ekwan ye ma ne basa ene ono so ne hunu mu a ohun ya bra ono so esum a ono so bia na sia no oni ne sofu penny enchen ebusia ne oso masene Eneko University Foundation ono pe Eneko University ana foundation be ogana hanuma ndini hwesi wose woni ni bia janka ne mobrewa ana obehwe enti me pa cho wa wo share bo bi se opese obo akwa university ne frɛ no e was 0548302985 0548302985 na mudidi nkomo na bibia entodi me amedi gimedi ho tia me medin ane akosia sparkles me metwa me ho me ba madam abadwane adi ebusia me da sesa wonya brede twema me twa me hostima pe ede ebaye ai me Apostle afo Paul afo ana ebetwe komo ede afa na se amun aya na asafa nketwa no mu bi be ka asafa nketwa fi se ya no worship pen for bi ase ya na wode me de sofu we se no ti Ghana fo ya mu boboa ede ne ma no kra epasa attention TV you YouTube, Facebook, Twitter ai yenko ne Apostle Paul afo entwetwe enkomo papa ma wakwa ba ese bibia eyeboko okay papa wasumda masunda na oda so wasumase me patrola adentia se ejuma no nyo bia ne obehwe obi ase obo ma odu ba bia e wo se no so ote no nti osuma yawo se dia obi sa no osum no yewu ahoro okay obi o ma e wo sa wo sum wo hye nipa na ase ya ne nipa no eteton na bia o branch at ne bi nso ma won so no so frɛ no e bia won so de ne ye different nti wo betum ekosua na wo nipa ne nkyɛn na won so de akoye wadwuma okay nti odi na wo te wo ho no ekɔ ne sɛn na te sɛn me de ne de me ni me peni ne nante ye du baby no no kra na o kire me say metume akostart bibi nso ono mo futu pacha ono no ma futu me be start kra na ono na o ma me pastor ma obobo mpa baby a me be share asori ase ono no ma na sofo be gina e bo mpa ma me na se so no bo awo asofu die no me pacha na se so ya kwalapa me pacha sanity ye hwe na nse ye mu mi dile se wo kra wo titi bi we hu na sofu ye be ka sofu she sofu peni bi ase e de ne ho nsem apie se sofu we die say no ti aya de na ma ne basa we me de me sofu am ne nanti ye de yankopon se yanka ne ye mu yi okay bibi bia obehia we adwuma mu bia no otum support even onye ni na mpo a oboa but adwuma no eda ho sa no enye bete adwuma ne yatim ntu bejai wo adwuma nyina bia wo ye young boy wo pese wo ye nyame adwuma be di pastor bi achi wo ne be ko up and down sa eduba bia obi mu ye sike ne bre eno wo ho ena obi num so no sofu no mo no ho nam no asofu no omuti yede okay ebenum ti yede pa
between na akwa pen na bibia wo say umpabo wa talo ade a wo shempo ne nante na wo say adna say on kasa ana she say wo show bi ase an nyoma kitinkiti bo ho e wo say obo nyoma bi ho a nsa wo nkomba tambia wo asofi wo ekima nyame wo ye adwuma no for sofo da adwuma na no nti at least me fa say wo ye adwuma tambia ko evangelism wo konsahwe una wo ye peni bi ni prayer warriors na share wo tambi bia wo dia ma so nti no so wonya tambi ye adwuma no e wo say wo bo nkaka enya wo hawo ina na wo koto wo so but at least e wo say wo bo ba dam wa ni mfi ba bia mba e wo so ba fa ni we bia wo betumi wo dia hwe wo hafa na wo dia hwe on jindi say ebi wo ha mo ane ban so free one hour so no well one hour so no say wa wo yade a betumi aboa o kama na nya pastor no so pe tina make say obi wo mu a wo boa no but ikeni brain so den wo nia osom na fa ma wo be ya mani obi wo ma wo be ya mani bia no enso ni na wo be so no we nam e che wo be so no we nam sa nti on say no ahwe na wo soft penny no betuma ye bo hwo mu ye won because that nipa no ade bia no wo de mana ebe so ni to be some massage betuma chema okay ba eno so hun say ya sofun bo hoswa wo ma asofun koto ano privilege say be on be ko bia no wo say wo de won do wanchi to mu hu niema asofun pelifo no ye ntina ya bo ha ma ne ba because bo hu ni owu so timi ye no wo hu ni awo ye ana o kasa won ya obeye nti e ma han time bi ba dia wutumi yes ti say deliverance or you can prophecy or then so say all the ways of penny now so say e ba no prayers na audition ho dia on DJ mu e ba ne so call achimoto obeko okwa atwa obeko make bibia beko bia the suffocate way you call e bi kwa na oye asori ni bi outside the church ye bia wa we yawe utimi friend no abebo mpa ma ayawe sat mi ba na the suffocate way in the chi that meaning says bibia no oye na sofo no ehu bi okay suffocate one ehu bi nti ohun ni say eye ahantan be shemu bi say na sofo class ni oye ka meso metimi aya na say adom no ketwa na adom no ebe bro penini ana ye ni bibi sa ho bibi sa ho but say it depend on one kasa braba o pese obo yehwe Elijah ne Elisha no ye peninsi Elijah but Elijah kofa Elisha be sono no tambia o hwe Elisha o sono for 20 years and easy so betuma tena o papa ne nchan ana betuma tro bi nchan odifu bi nchan wasom na wa brabo nyina o ya som no then okokra manager as ze hu sa me kwa frem ade anti ye wo ngosire bia ana dum bia wo hwehwe no eyesa wo bande ya na wo benya ye obibi o ma eye ntoboase ni otwen sunsum na wo benya na wo de atwen before say ade a wo hwehwe no wo se betumaka obibi o pese oye penin ana se odi sofuma na sofu di na etumi kwani mpa no agise wetumi abra ho ase aso osompa ye ka osompa obre wo mpa na se osomo hu hia ya na se mi akasa no bia makwa asori bebre na adifo akachem se o nyame sa wo meso e wo se me ye nyame adwuma asa me nyame adwuma na wo se me koso asa wo ye nyame adwuma ye sa wo so ya na wo ko ye nyame adwuma adwuma bia wo ni secret nti agese when you be a onum adwuma ni mu nipa no hu se da nipa we obetuma aboa me oka no kre obetuma aboa ma machine na tumi epi ansa na wa bra ho ase amani pa na wa chechew o chechew no beso yesa okoya na wa chechew obeso bia wedidi obeso bia wundidi ya obeso bia wa bre obeso bia wo mbre ya obeso nti e kosomo a ni nyina wo mpi nti osomo den wo osomo ne de
uni mabre Asase in the first place mametuma kan say wo soma wo yo bi a wo kosoma unim say why edwuma abre nkwame so say bia ma akoye bibia mabre ntin ka me be rest no be du fiana me papa frem say me koye say man and me koye say man me sumi hu say ma bra pa me som na nkotendi me ni say e wo say me ko say dia o kan now ntimi nka nche osofo se wabele ntimi nka nche osofo ade ntia enza wo ba se wo beso enza yesu kra yesuma ne ba asase so ne baby kra ka che ne ja se anka ebe ya nka kuru ayin pare ento wie no san bo mpa se ma opanya nti ohwe no ne pe na nka ode ka se ma kuru wa na parliament but wase nia wo pe na enya ho ma me nti on ne pe de nka ni mu a nka ade na afi no so na ho to aba no hwehwa hoto se dia ne ho beto no na da haw na eba no su ina no na sumba bi no but okobo sampa no yo hu se mpa na wa bo no ehu hia ndo wi osan se ne mpa bo no ka che ade se ne awo pe na enya haw ma no Pacho what is aha nti between why ye dwuma no wabre but upeni esuma wa ana o che obi bi se ya wabre se den ya god that moment no nim nia obenya fi me mede ne se wunim nia ubenya efimu na ye ka se osompa no so no inhira ka se pa ewu osompa pa ubenya mu inhira osompa pa wo kwan meso osono no ene ne kredi se dia woni upeni bako woni ne kwa ha wo hwe Elijah ne Elisha sompa nto bisa ngosira so eso but the master catch and say me kwa wo frame a once my we bisa na so de me ko na hu say me kwa wo frame a onsa daka o kwa pa frame no ne sakan Elisha ene Gehazi o hwa difference den ewu Elisha no go say double portion o de ni na wi because na Gehazi ne ni brother ti se ne asofo nketu ni bia wo hyehyehye wa asofo ase hu se usofo okitaka woni pensu a okodui ansa na onya da aka no woni pensu okodui ansa na ne a wa beto no ne nsa etuma aka nte ya abotre ne obenya otwen but nna no bebre no ye nebre ye nebre nti ogofo so ase chinchina ase mane master wenya oso onya ne so onye bisa nti no ohwa edwuma we yankasa no ye wo pastors bi o ma ohun sa wo kosola obabra wase akire wo guo ni mu ase akire wo nkwada no nti za nkwada no so woni buta bia si woni so fa wo sofo no a wo be di sa adnechi eho no na be hun se asofo no nketu na ekodi sofo bi afa ne we ya esi ebe nsa sofo penin no na wo ba keke no ho nsem egu nani mu asibat bia ansam na wo kan na ntesa sikene brenso eka okay and then am yes so far me sum no o time ni there was some no then na obey yes o time we a well say wo hwe yo say wo sum ne nipa na wo sum no o time we a ene memetuma aka ne say empire na obobo ena menim obotaye nso a oso wo de ko nti obehwe obotaye no why would I just say all time you know mengu sunsum wonas I say obioma oya papa oye ni papa but ne kasa ne nyoma ye bi mana wo ankasa no unye okay but ye kwahye baby a ye kwahye bia no yesua de efi ho nza wo so wo akwahye sof bia se eche seden a wo so obi ba ba hyawase nti nia ebia wo sofo ndi wo femu a enya wo den e wo sa wo hwe ne wo sua e ho na wo bako ina ya de sua okay ebe mama na esi wo ne sukura no wo hu bibia ntem ne wako ni eno bo osompa ho e wa mfaso ba sompa bi ne se wo benya inhira wo ankasa na wo dwene ho a wonti ase na wo somsum ye ya wo kwa
of penny o shira ye won shira ana ye won shira nshira bi wo mu a wo shira wa sofo no ba koso ono anya anyankofa bibi bia ba to nsa frɛ bi ade bia wo be ye bia wo to nsa frɛ sofo na obeba because of what some paint on found ade a wo be ye ona betuma gina bo ho ka because onim senia wote ndi e kan so mpa bi no betuma akɔ da but when na wo suma esum paint no sofo no betumi aye bibi ananya me betumi afo bi so a aboa wa behu se ma wokoye o baby no na Ewurade ye nsa odi ano vuto be na lema awana woso vuto me de ba ma wana woso me se ya me nhire obi a edwuma na ede na mo me hia wo me ye no kredi ene ahobrase wo hwe woni so ade hu na esi woni so a eho ene wo kun wo tiri mu ene wo ye edwuma wo nsom de bia nkwa wiye ewo mu wo hu a wota ebeso na also ta me so a osompa ehu hia na yesu nti ebeye nhira ama nti mama ka che on se ya me on show bibia di no bia me anani na den ala nhira ebeye wonde amen so yeah that so fair that say oba ye ebusia for and ose osopa ehu ewo mfaso ebri ebi ne any insurance na chese o soma anya bia mentem hwansi beba but I was say wugine mu on better when kakra but still na was say wugina na insurance wo pe ene yen kan say nipa mu eni onyam no so no wutimi enya na pepepe e de ma wo ministry no enso ekọ nanim abusia attention tv economical biom say attention tv e wo social media platforms so say Twitter, Facebook and YouTube. Okohono mampasho benya attention TV ewohono. Attention TV as we inspire more. And then Apostle Paul afo and then ebedidi nkomo edefa wana wasomo ho. Ai na say mu yebete say asafo nkoto ebi o say say yeyi weto and ya we ye osuma na ne sofo keto a we free ni na say ebeka akire wiase ni na and then sofo Apostle Paul afo amayehu eho emfaso meeting any accuracy spark that like I say enko emma executive producer the papat michito editor and the camera me that's obibia me that's so attention TV yakao